Yeba Kristo wa Santarari ya Murambi, Kristo Yezu akuzwe. Nshimishije rwose no kuba ndi kumwe namwe uyu munsi mbaturira iki gitambo cy'Ukaristiya cyo gushimira Imana. Imana koko niyo gushimirwa, tuyikesha byinshi. Uyu munsi rero yabise akazina, yabateguriye akazina mukwiye kuzajya mwitana, muri abahire. Murahirwa kandi bifite impamvu. Impamvu ni y'ibanze. Uwo ni Yeremiya ubitubwira mu isomo rya mbere. Ngo arahirwa umuntu wiringira Uhoraho, kuko Uhoraho amubereye ikiramiro. Ngiyi impamvu y'amahirwe yanyu, kwiringira Uhoraho, Uhoraho akababera ikiramiro. Aba baje gushimira Imana ari mu masezerano bagiranye n'Imana, ari mu buzima bamazemo iminsi, ari namwe uyu munsi mwaje kuri iki cyumweru gushimira Imana. Murahirwa. Ayo mahirwe kandi arakabahama. Ayo mahirwe ubugira kabiri muyakesha ko mwemeye ijambo ry'Imana. Imana yacu mwari mubizi, Imana yacu iravuga kandi irumva. Iravuga ikadusaba kuyitega amatwi no gukora icyo ishaka ibabwiriza. Irumva kandi ikaba ibateza amatwi kugira ngo muyibwirire iribavuna, ntimuheranwe n'akababaro n'agahinda, kandi ihari, kandi yariyemeje kubabera Imana. Uko kwemera nibyo Pawulo mutagatifu atubwira. Uko kwemera kwanyu gushingiye kuri Kristo wazutse. Yezu Kristo Imana yigize umuntu ngo ituvane aho twarohamiye mu nzarwe z'ibyaha, atujyana ubuzima bw'abana b'Imana. Uwo Yezu Kristo yabitubwiye ku buryo bugaragara, bufatika, igihe apfuye akazuka. Ubundi urupfu rudutera ubwoba, kandi koko ruteye ubwoba, rutandukanya abantu n'abandi. Yezu rero yararwahuranije, ahaca inzira igaragara, arazuka. Ni umuzuka mbere mu bavandimwe benshi. Ko Kristo yazutse rero,
ko Kristo ari muzima kandi atanga ubuzima, ngaho aho ukwemera kwanyu gushingiye. Pawulo mutagatifu akabivuga muri ya magambo agira ati, niba Kristo atarazutse, ukwemera kwanyu namanjwe, mukaba mukiri mu byaha byanyu. Ariko Kristo yarazutse, turabyemera kandi bikaduhesha ishema muri ubu buzima tunyuramo, burimo ibizazane, burimo ibituziga. Tubunyuramo tuzi ko aho tujya ni heza, aho tujya ni mu Mana, ahatagira urupfu, ahatagira ububabare, aho Kristo yagejeje kamere yacu yemeye kugira iye. Muntu wa mbere acumura, akarya ibitaribwa, agakora ibidakorwa, ngo yagira ngo areshye n'Imana, ngo asumbe Imana. Nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Iyo mbuto amaze kuyirya, amaze guhemuka, aho kureshya n'Imana, yasanze ari ubusa nk'uburarwa. Atangira kugira isoni, ajya mu rutoki gucocera. Imana imuhamagaye, yitabira iyo agira ati, numvise uje, ngira isoni kuko nambaye ubusa. Umuntu Imana yaremye ikamurema ari mwiza, asa nayo, ikamushyira heza muri paradizo, ikamugira umuryango, barema ari umugabo n'umugore, ikabaha ibibakikije bituma bishima. Bamaze guhemuka, bagahemukira Imana nabo batiretse, basanze babaye zero, bambaye ubusa, banyazwe. Imana rero igiye kubashumbusha, ikora agashya, yigira umuntu, iva mu bushorishori bwayo, yigira umuntu. Uwo ni Yezu Kristo twibuka uyu mwaka, ko yigira umuntu. Imyaka ibaye 2025. Nta mateka, ntabwo ari imvugo, ntabwo ari umugani. Yezu, Imana yigize umuntu muri Yezu Kristo. Imyaka ishize ari 2025. Ziriya mpanga zimaze 50 zirishimye. Yezu yigize umuntu, akatuzanira imbabazi n'impuhwe by'Imana. Imyaka ishize ari 2025. Ni yubile, ni ibyishimo. Imana yongeye kutushumbusha. Yezu Kristo yongeye kudusubiza agaciro twaremanywe, tukakamburwa no guhemuka.
uwo Yezu Kristo rero twemera yigize umuntu. Hari ibikorwa bine twibuka yadukoreye bishimishije. Yigize umuntu, kamere muntu ayigiriye, yarababaye, arapfa, arahambwa, turabyemera. Yahuye n'ibyago byose, ntacyo yinennye mu byo tunyuramo. Ubugira gatatu, yambukije kamere muntu urupfu, ayigeza mu ikuzo ry'abana b'Imana. Ni icya gatatu. Cya kane, kamere muntu yarayizamuye ayigeza muri kamere Mana. Tubyibuka kuri Asensiyo, ku munsi mukuru twibukaho ko Yezu yasubiye mu ijuru na kamere yacu yemeye kugira iye. Ibyo bikorwa rero Yezu yadukoreye bituzamura, bisubiza agaciro kacu, nibyo twemera. Twemera ko Yezu yazutse, twemera ko afite ubuzima kandi atanga ubuzima akabuduha. Nibyo twumvise mu isomo rya kabiri. Kuba twemera ko Yezu yazutse, tukemera ko natwe yaduhaye kuzagira uruhare ku izuka rye. Ibyo bituma twemera kandi tukaba abahire twogahirwa. Mu ivanjiri rero yongeye gusubiramo bugira kabiri ngo murahirwa Banyamurambi, murahirwa. Murahirwa kuko muharanira ingoma y'ijuru, ntimuharanire amafaranga, ntimuharanire ibishira, ndetse mubimaraniremo, ahubwo mugaharanira kuba abagiramana. Ngo murahirwa abakene. Ubukene tubwira si ubutindi, si ukutagira ibintu, kuko nabyo tubikesha Imana, ariko ni ukubyihambiraho ndetse tukabicura abandi, tukabipfa n'abavandimwe. Ni ibintu si Imana. Ibyo dutunze byaba bike byaba byinshi ni ibintu. Ntabwo twabisumbisha abantu, ntabwo twabisumbisha Imana. Murahirwa rero kuko mwifitemo ubukene bwo kwakira Imana. Iyo ufite ikibindi cyuzuye amazi, ntabwo washyiramo urwagwa ngo bishoboke. Kiruzuye. Cyuzuye iki? Amazi. Kandi urashaka gushyiramo iki? Urwagwa. Kugira ngo rero urwo rwagwa rujyemo ni ugukuramo amazi. Natwe kugira ngo Imana itahe iwacu ni ukwikuramo ibyo bindi bitwibagiza Imana ndetse bikatwibagiza n'abantu. Ngaba bakene Yezu avuga muri iyi vanjiri. Murahirwa rero abasonzeye Imana bakayigirira inzara n'inyota, muzahazwa, muzatunga, mutunganirwa. Ndetse murahirwa abantu nibabanga bakabatoteza kuko babaziza ko muri abagiramana, mwishime munezerwe, muri abahire mwogahirwa.
kuko muri kumwe n'Imana, kuko muri abagiramana. Abagiramana ntabwo baharanira ibintu, ntabwo baharanira ubutunzi bwa hano ku isi, n'ibyo bafite nyine ni ukujya babwira Imana ngo Mana warakoze, wampaye guhinga nkeza, wampaye gutunga ngatunganirwa nkagwiza, Mana warakoze. Bakristu rero ba Santarari Murambi, murabe koko abahire, kandi mu abahire kuko muri abagiramana, ko mufite Imana, akaba ariyo mushyize imbere, akaba ariyo mukurikira, akaba ariyo mukorera hano ku isi, kugira ngo izabahembere ihirwe rihoraho mu ijuru. Abahire ni izina baha abantu bategurirwa kuzaba batagatifu. Abatagatifu ni abantu banyuze Imana, kandi bagaca kuri iyi si bagira neza, bakora ibyiza, bahesha Imana ikuzo, Kiliziya ikabazamura, ikabashyira mu rwego rw'abatagatifu. Mbere rero yo kubita abatagatifu, bagakorerwaho uwo muhango wo kwitwa abatagatifu, babanza guca mu zindi nzego zo hasi, harimo kuba abagaragu n'abaja b'Imana nka Rugamba na Dafroza. Rugamba na Dafroza murabazi? Abo ni Abanyarwanda turiho dutegura kugira ngo nabo tuzabashyire mu rwego rw'abatagatifu. Basanzwe ari bo, ariko Kiliziya izabashyira mu rwego rw'abatagatifu igihe nikigera. Ubu rero bari ku ntera ya mbere, ni abagaragu n'abaja b'Imana. Intera ya kabiri bazajyaho mu minsi iri imbere ndetse idatinze, ni ukuba abahire, tukajya tubambaza ko ari abahire, nyuma rero bakazaba abatagatifu. Reka rero iri zina Imana ibise none ribahame, mube abahire, muzabe n'abatagatifu. Kristu Yezu akuzwe. Twamamaze ukwemera kwacu.